Kakan hun jang kinong hikai SSA CEC mentakesengi kasau tarik uleber Hajar Pusau hapo kajing yalam jang Presiden Aristotle C Rembai kibu kajing kerpat caka sarkar ban regularize kinong hikai SSA lani ban pen kendria kinong hikai SSA naka State Implementation Society shaka State Education Department kabadai kajing dawa kabalas lembha kani kajing kranjong Presiden jong kinong hikai kadai na marba na kalyang kakenhun kim kuwa ba kinong hikai kin sa kumki contractual bat na kalyang jongki kida waru ika sarkar ban biang no yaki post bathali hapo ki school ki bahab haka SSA bakanthop ki LP bat UP yang menjaga message syabaro ki nongkai SSA hapo kecela Meghalaya hakbaidai ban arti ki issues kabaidai ban ki nongkai SSA kabarangkom hakbaidai ban ka regularization dan ka shifting Economikai SSA na po State Implementation Society siya po State Education Department kabaapat kalau hakabay ban kiniki bahkan post haki SSA school both lower primary and upper primary tinakong niya paiswa hakabay ban kaban kong katakalong ka kating dawa jong kasusyon kabala slemba hakabay ban kanika shifting lanika regularization ya baro ki existing imposed jong ki SSA teachers na ka State Implementation Society siya ka State Education Department. Hakbay day bat kani kabenta na kaliyang jong ka association kumbana chupen kenmao bahos na arja ko an belong ya ka ajing hi paiba hakba ngila belong ya ka indefinite city demonstration hangte hapo additional secretariat parking lot hakato ka jing hi jungi na kaliyang jong sarkar na lashim ya ka sinjam man constitute ya ka Meghalaya State Education Commission nagpatapan address yakni ki issue jungi kinong ikay SSA bat kunjuro ikiway ki issue kibay day bat ka Education Department hakbay day bat ka na kaliyang jungi ka association hakalay trik jong Prime October arajara pulay ngila submit ka representation lani ka memorandum siya chairperson jong ka Meghalaya State Education Commission hakabang ngila so lang ya baro ki evidence but ki documentations ki bang ngila collect ni ki state kumban syukreo na po Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland hakabang ngila penlihan to ba kumno ba ya kinong hikay SSA ba hakite ki state kila shim ya ka sinjam ban recognize ya ka service ke jongki te hakabay day pat kani ka memorandum jongi nakalyang jong ka Office jong Meghalaya State Education Commission lengba member secretary jong ka is Ambrose H Marap hak apning trik jong 9 November arajara mulai kila pa yang ia ka shiti bakil pentip syangi bakila yo pediang ya ka ka memorandum nangi patkum juro kila pa syakaway ka sub committee na kabenta ban screen ban bisa banya hak bay day ban ka jingdawa jongi ban petskem ya kinong hikay SSA tidonro kilong kini single digit school tulong ba ka nagaling jong government kala ban shim ya ka sinjam ban ban shim ya ka decision ban thung no hikay hak to school balong deserving kiba bon kina kiba dehok shisha ban yo thung biang kini kinong hikay kibala resign ni kibala yung kam shaway. Ako ba day bagani na kaliyang jong ka jongi ka association min sa syong ya ka isi jongi min sa perkat kumno ka ba day bagani ka benta pat adin ka min sa day kenduro yai honorable education minister ban ay ka pressure kumjuro ban yo susu ya ka jingsay hak ba day bagani ka mat kumno sa government ka don jingmu ani ka ka mindset jong ka government hak ba day bagani ki bakat post jong kinong hikay haki school SSA kumhane hapo East Coast Hills kumbagalong menta hapo East Coast Hills ki SSA opo primary balong bakan menta gidondo prapo kontai li ki post balong bakan kata opo primary ban hakalo opo primary gidon kumba ato atli te hapo East Judge Hills kumkan kusang ay hapo opo primary school gidon arbunyo tli balong bakan but haki lower primary gidon arpo li ki post balong bakit akabay day bar kanay nakaliyang jong ka ngi ka association ngimpan napan identify ro kano kidon tangba kidon ki school ki ba mundon enrollment syundo ki SSA
Jakarta ni ro na kalin so sing kubur ki don ko ki school ki ba mi don enrollment shopping